Promotion Center Limited. Nkomulingo gwo kurwanisa mu ijurano bw'emishango mu koti n'abantu amuvome abatura bashabwa kutereza ubumwe aho butayikirizana bwa kubarukaho mu byanga byabo. Okushaba kwirweyo aba Communication for Development Foundation Uganda bakwatanise n'aba Foundation for Human Rights Initiative and Ankweli Private Sector Center Limited oba bene babuganaho bakuru bentewe yo kubanza n'abatura okurwa mu gombora ya Kirugo. Kiro tubayamba muraho emisango yanyu balemereire tubana ba paralegals abaraba mukaha mu communities nibajja kubayamba babaha polisi baba mu koti baba mu prisons babuli hamu yuhona kandi nayo tukwatagana n'aba LCs cinemu abakushanga ngo batwara amateka mu ngaro shanga mukazi yita umucija we cinemu nabinje bina bishango yo bushuma kwibe nkoko n'abamwe bakora imishango muhango gushanga kwiba pici nibo twine mununga kubwo mu Rubirizi. Caleb Twesije umushuganisa w'abantu na polisi mu district ya Rubirizi ayokera uburemezi ubu bari kurabamo okwena kurwanisa imishango mbyaro bwo bururo bwo kurebo ati jo arosere yimbendo mukuriya bayomba bingo muntu acyaro bakuteka munatera amagira ki okamuja kwa season yo kurondo bururu hati bache ya person bona ngo bariyo nibinegeza ngo babingo muntu bakwenda koreka abantu bariyo mbagira ki ngubina mani twachikora kagenda kabda numukireba hati kushanga niko twakanga LCs tukegire kuzomuntu tukaja ngo akwaba ekizubu turondo muhanda go kukigira ki go kushiya kandi go koze sobusingi hati ya person LC tu wo mwanya ogo nwabaye bembire mobu ngo bagende kandi baze kwatakinga amakagoro wundi muntu. Emishango yahwera hansa LC1 ninge takashenwa LC1 tukakorese mi alternative dispute resolution nka mediation nka arbitration kureba ngo tutwahikana LC tutwahikana kwirukangira akubiro bw'inyino shanga abantu bateka mu biniga bateka muki abantu bahindira bari kwitana emishango shanga ibihume byijorana bayongera ko yokombeke bihume Omugandi ngutombe nibo bari yamize mu district ya Rampara no bimwe ahabikerezo yo kuteganisa emituro y'abantu mu district ya Rampara. Bugambirwa mu kiganiro ningashe baraza ekibira hambuga nkuru za district ya Rampara. Akseje nguto hakazamu biliyoni 1 na miliyoni 210 kandi nyenda kusima umugeni mukuru and through you thank government. Part of this 1.2 billion includes biliyoni 1 eyi president na government ya Uganda bashazire mu buri mwaka district etunge sente ezo zituyambe gukora ki engutu. Ekiganiro eki kibejenerire kureba ko sente za government zakoresibwe ahabwo mwaka gw'ebisente gw'2023 2024. Baraza umugaso gwa barazeje ekiganiro niyo platform yonka omuntu wa bulijo wakuza kuburiza ibuzo kandi okumanywa number 1 baba manyise nga district ya Rampara tukatunga sente zingayi sente ezo zikakora ki esente zino zirabe zakozere cyanjirwe ngo okubura mizi n'engutu bishitekere mushecho mu district ya Rampara. Nyenda kubuza district engineer wagamba uruguto ro kutambikira ha shononi rukaza katereza rukakwata ho rukaza rukafumikira omurwihunga abwita atarugambamo omusente za district uruguto kandoshe cyandagazi n'amazumo ruguto ryo mu Mberambi kandi nyenda ko manyisangu urwo ruguto nano rwache bare byanamera tubenze kimanya ngo ryo mu Mberambi kandi district council yastamire ubwo mwaka irwa approvinga budget yo mwaka kwija ekazitekamu kandi yagira ngo uzo umukota yo kubanza eri kutandika kwa mushanga. Mayanja Gonzaga commissioner wa evaluation and monitoring akorwa mu office y'inganzi y'ihanga kandi hono biri umujenyi mukuru ayoshyira kwato habo butagira byome biri kumara okusherengoto mu district ya Rampara. It is making some of the roads impassable. They are not so good. There are also issues to do with the water. There are boreholes that have been repaired, but the communities have not properly been sensitized. TV West in Susan Chelsea na Onesimus Ndianabo.